Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Matenda meduvuga Allah tumusaba nga tumwegalira okusaisa okusasira ebyengera n'emirembe ko kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atukwandi khairu yawmin tala'at fihi ash-shams yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi kharaja minha وفيه تاب الله عليه وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وفيه تقوم الساعة. وكتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم أولنا قولوا كاسنزي كوبا رورونجي أولنا قولوا كاسنزي كوبا ربي طلعت فيه الشمس مونا قولي ندي تامبزيبوا كويندوا مونا كويدي ويشي Nabi atukoba nti yaumul jumu'a lunaku lwakutaano n'olukasinze kuba lulungi n'olukasinze ba lwa bbeeyi yatuwa n'ensonga lwaki n'olukasinze kuba lwa bbeeyi yatukoba nti fihi khuliqa Adam mu lunaku olwo Allah mwe yatondera Nabi Adam wa fihi udkhila aljanna era mwe yengizibwa jana no mwe yatondebwa ife mwe ben tona mwe tuva mu Nabi Adam ate mu lunaku olwo mwe yengizibwa jana wa fihi kharaja minha era mu jana omwo yagifuluma mu lwakutaano ngekyafa wekitukoba nga bamaze okuba nga bali ekibala Allah kyebaziiza yakantu wafihi taba Allahu alayhi era muna kolo lokutaano Allah muyasonyiwiramu Nabi Adam kwebyo byakola yakantu wafihi saa muna kolo lokutaano mulimu esaawa la yuwafiquha abdu muslim esaawa yo mwana Adamu muslimu tajitaiminga yasalu Allah shay'an nasaba Allah kintu kyona illa a'tahu okutola kunga Allah ekintu ekyakimuweire Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukwanje yesaawa tujagale mukaseera akasembayo oluvannyuma lwa asiri mu lunaku olwokutaano sesaawa esembayo ng'enduba erijja kugwa eyesaawa esembayo mwana Adamu tagisabiramu Allah kintu kyona lunaku lwakutaano okutolako ng'akimuweire era mu bintu ebyasuukulumya olunaku olwokutaano lunaku edisigeri yatukoba nti wafiihi taquumu saa era olunaku olwokutaano olwo n'olujja okuba nga lwemerezebwawo enkomerero so baana Adamu abampuliriza olw'ebirungi ebyo byetoolere ku lunaku olwokutaano n'okuba nti n'olukasinze kuba lwa bbeeyi kisaana buli mwana Adamu yenna alina okuba nga alufumintirizaako n'okuba nga atenderekezaamu Allah n'okuba nga eidukira ebyasitula olunaku olwokutaano olwo ku lunaku edisigaire oba oliawo enkomerero kajja okutuuka mu lwo ng'ali mu bantu ababeire balongoosa abajja okuba mu kwesima mu maaso ga Allah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.